Ben, aing ngefans sama abang. Remember on Ben, the best agent for better feeling. Haha, he's crazy, lazy, busy, funny, every people know him. On the TV, abang yang paling ganteng di tanah Betawi. You know me, my name is R. To the rhythm with the show, shine again. Awas ada kompor meleduk, jangan kata-kata lu bocor. Paling enak si kue pike dimakannya di kope-kope. Paling gak enak kalau lagi bokeh, jual celane ditawar cepet. Yang paling bocor, ada konyol, doyannya ape. Kue jujur, pete yang menjengkol. Haha, abang satu yang paling juari. Seniman sejati dari belantaran Jakarta. Yang gak enak sambar dede tulang sumsum. Check, shadow check, check, 7, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 6, check. Ayo sorak rame-rame hore-hore, yuk ketawe yang geli rame-rame, yuk bersuit rame-rame sampai pagi. Jangan berhenti tepuk tangan sampai mati. Oleh sampai kami langsung disikat di abang disodong di krogot tame-tame punya golong. Ngelakon, ngelenong, melanyo. Yang paling enak si kue bikin makannya. Di kope-kope, paling gak enak kalau lagi bukit cuacanya ditawar cepet. Anak ape, yang paling sedap onde-onde ciput. Lain masih pun, yang penting mabe nyabut.